okushangane uko kati nto bareba nko muntu ko kanere company Obu yakuba natambura registered in office aine license aine office aho kuza mwene ukashangana washika ukareba license yera ihanikiraho agira tunyowe murimo gwanje no gwamane lending ibyo license mbagereza buri mwaka okay kugira ngo kere kwaho nabatikizwe natakukizwaga kukoza kuguza sente hati abonu ba money lenders nebere company okay yo charity uhandikisa company yawe registeringa umazina goro kwenda ukiza kugira registeringa bija bakurambura uraba mitendere je niba bakora bamwe uyigura office bakwa license umwe aha bakafuna bari kugwaninga kafuna is a different story hati nyira abantu bana babeta bakafuna konka manerenda mwino muntu wene uri kuguza sente umburyo bukireshime kubera company registered and manerenda kokana no muntu buntu gukinagamba none abasa kuhereza sente kuko gishonga n'inzo kongera kugigambaho nawe hari kukoma kuturuko rugaho zo institutions zezini tuzumanya ni sako ni banka izo nabo bakora ki nabo babasa gukora sente nozayo oyeguzayo sente uyineye imigabo tuyineye imigabo nobasa kuyeyo sente nangwa na rezo naka group emzi kuba mukozire nk'abantu nka association zanyu nimwe mbasa kushanga mu arrangement yo kugura ki kugira ngo mutijeyo yampereza sente nakuzigara ubwo abantu abuguza sente na kutukuza aha umuntu atari registered nyoti nyine license sinzanye nitambura nazo munshaho nyine banyine duka yanjye nimanye musenze zanje ho rukwizira ninkwereza sente hati ezo no bazeta nka friendly loan kugira ngo nozihereza abanywano bawe uzihereza aba family uzihereza abantu abakwasiro ibirakwikaho tatubuza aha webare ati abo nabo umuntu yakuguza sente mukahandika mukikirizana nyowe Eliakimu naguza charity miliyoni emwe ukujja kujingaruriza umbire buti na buti umuntu ngatwakora kahandiko mwakora cyandiko cyanyu mwikirizana haza ejo friendly loan uburo bwinji mwaza mu mateka kugira ngo mwagira butikirizana nibarebo mu bintu byo kugira ngo iwe ni byo twire no okora ninga just umuntu yabaye nekizu byajana ngo umuyambise sente kugira ngo nibandi benda kwe harabo abokora money lending business batine license ushanga ngo no muntu wabutosha kokari atubire naguza abantu sente konkatine license haza ushanga ngo ino kuko sinikemisheje mikuba no shashura ngashino ko shime kuba no umanyo ngo nokorejo business konko shanga tuwarabero muri yebyo mbene ke kuberi nka friendly loan ngo muntu sheme kuba ngo na habiting yo business yo twire no ukora ushanga abantu no babanja no je tukumukuzo mukoti baja ngo ogu nakoro bwa manereda konkata ine license hato shanga mwazo mishango je ngibishiyo go twire no kora manere ndingi ko tinde license ibintu kano bikoro umburiyo butikiri hati oriya yija kugira ngo ejeje kaberi friendly loan akija jangu miyamse sente zinazo mihereza nangwa ngata mutisize muna magoba tukaba tutine kitandikire konka aho kushanga ngo omuntu asingire njiye yakorendagano ati nakuguze nji yanje nakuguza motoka yanje konko mbyo yoti yaje kuguza yakora sente haka miliyoni kamwe nimba miliyoni ati namuhitano kumbe yakwa miliyoni emwe ati yanguza pichi ninga yanguza motoka hatukuba kongera mwagira butikirizana uko se byo nanibyija mwagira butikirizana hati batandika kucondoza bishina akora manerending ninga takora manerending namazima akaba mugurize ninga katamugurize uko sabantu nibambamanya track record yawe binacharo abantu bine papura abotwire no banja abotwire police hatubona ubu bujuruzo ubona babusanguriza bakaburita ngo Eliakimu watura naguza sente abantu ntumanya ko rukuguza abantu sente akabiyeho interest ibintu byabona n'ibintu ibintu byabo hato bazo bakashanga ngo akatamhire friendly loan wenu kwatura nakora manere ngo shine license hata ine license kashati hati umushango ukora ki kwata konka nabwe uko se kabaramuzindu bambareba kumwe mutire numukwereje business so muti yakwire sente zo kuzihakana none kumugarira sente so nibe yongera mu details zo munda bareba uko mwatamza niyo tukugira ngo abogera ngo taine license ngo yakwa sente ngo umunyage kandi abakwere bagegere yabo bwezi ukati muzaha ahashunga yenyina amazima genyina angabamhire miliyoni yemwe
konka tuhandika miliyoni 5 mbwesha ateshongeze umukoraki muzumara muzusorovinga aha bari abamane lenders ababenye na bine license hateje nebere company registered in license in office na hamanywa bakumanya ngu itwe interest yitu nezi kwere no yenda roni ntuza kujukereza roni okumara ubure kwingana buti interest yitu neje ejo nayo abantu bamane lenders abine license haza abo nubo bakwikiriza ubwa umumateka okuzo business yo kuguza sente babahana license koka nabo hine hibatashimye ko barenga bakashoza iteka ryo kugamba aha interest ije ko rikashobora umako guhira mu 10 okay bakugira ngo tashimye kuba narenze aha 2.8 bibiri no cheki ko okwezi then umwaka ezba nuba buri bucweka nka umwaka nkashatu na bushatu n'ubucweka nka 2 ninga mukaga ashatu na bushatu n'ubucweka mukaga % umwaka gona ngabaka 30% ariyo mu kwezi hatereba ngo iwo kucyaginga abantu kurenga aha 2.8 ezekiragiro kiri kugamba nuba no chukorera umbenda beragiro abona bamanerenda bine license kandi ati otine license oshime kuborya ahansi ya 2.8 kugira ngo no ikere friend roni kandi kantaramu iro na magoba mingi just akantera mu mutwaro miliyoni emwe na nyimwe neza airtime zo kunyamba twose nawe yasigize kuzakoze bakunda kugopa hati uyoreba ngo iyo toshime kwa no wa 2.8 ko kabamanerenda bo babateraho ecukomo ukwashemire hashimire ko ubutarenga 2.8% umukwezi abantu bamanerenda one bashime kwa ba registered abantu mangogo muta registered aine office kandi aine license yo kumikiriza hanikireka uri kurebwa then ikindi kugira ngo rate yarakugurizeho sente kunenija kukweguza sente ebe rate eri kwikirizubwa mateka kugira ngo rate interest yiwacaje ngo muntu neje shime kuba neje eri kwikirizubwa mu mateka ejo byona ni babiri ndandiko byanyu kugira ngo waza kuhandika no muntu agreement yo gukora yo kurya loan ningashi yo kwehora sente ha muntu cyo kubanza shime kuba are registered ngamanerenda ine company registered ine license ecya kabiri tiyarenze ya interest eri kwikirizubwa omberagiro then ekindi kuba no manyangu imwe mwikirizine tiyakujema tuwamujema mwikirizana ni nyenda rone eri kwinganeti ninza kujisha shurongwire kwingana haza mugarika mwikirizana aha bakwata payment plan ninga schedule okora shashure sentezi nyowe ninza natwara miliyoni emwe okujisha shuro mu kwezi kumwe ningashi omezi mukaga buri kwezi ninza kuba nishashura ziti interest neza kubera sentezi hatugira ngo ubano manyangu mu agreement yo no handika charite bano manyangu nateka mu sentezi ndukwe ezakuza kunyihaho nezi interest neji na no musingo nogo ubano mangu agreement yo no handika eriyo neza omateka genyine netebo mateka hata ho ntuje kushikaho bururengo ntuje kushikaho uthandikire agenda gano tugirebeje akwatwarga haryo guwanaguza on a friendly basis twazajya abamanerendazi hata nanyenda toyengereye haruguru turabaheze hati tugarike ni standigeza agreement zabo aha hati ko rukweza abo bamanerenda kugira ngo gwashime kuba yihandikise er company in license in office eri kumanywa bakuminspecting kandi akutambura mateka hati ozaha baza sako ozo muza sako izikayandikise nabo babi n'amateka go kubamba tamburiraho kugira ngo obore member oine mugabeti nubaza kwa sente zukwingana ziti aha interest eri kwinganeti hata abo nabo basako nabo nibikisubwa kuguza sente kugira ngo ndesako or member ega majangu gwito constitution yitu ningashebera jero byitu ntuguzo muntu oine musheyazi ningashi obo ino musingo guti ningo ino muntu ro kwemerera ariyo mu member hata abo nabasako abo nabasako na ene registered of course sako na ene registered cooperative society nebe registered bine mugabo yawo nayitandaka ku registering ka company nabo babine nakazabo of course tuje tuzumiza bank izo za bank tuzumanyaza institution zona nozayo oine account yawe
ubu ine account yawe tati ni nyenda ki ni nyenda loan aba bakora biro mitendera yabo ya loan bakugambira nibyo kuza kusinga bagambira interest yabo uyikirizana nayo ningashi tori kwikirizana nayo hati abo no bantu abo kwikirizibwa okwehora sente kugira ngo cyo kubanza twareba umuntu wabutosha ukubasa kurengana nawe twaza haba manerenda abo kubasa kweta kabakafuna ninjirano babo kweta bakafuna then twaza muzasako twaza umuza munano bank za microfinance na kizo bank izikubazuruho ukashanga nguzo business yabo niyo kuguza sente hatorinka wabinga aba bakutuguruza sente online we don't know their offices we don't know their faces nangwa nenda gano nibajukwa taraho kuramuza no guza mokishuzo katayeza IDs aho kahanda bunaku with the people that you don't see mbwe nabo twaba trashing out no atina nabo barundi bakora business zabo nkuko umwishyizana gukora konka takagiro hiteka ryo gukora ki byo kushanga how to regulate them interest yabo nizingahi ba business no bagikora bata kandi umuntu yendagano yawe neha ubwo se noreba rona neje mukute ya kushanga ngo okwehora nkasento mu ngaha mobile money maybe ni Airtel maybe ni MTN ubwo se bari aba MTN bamba manyakora zikoresa account yawe sente zawe bazikwata ningashubagira ati sente zawe bazikwata rayi nicyo mwene nabo kushanga bwa advert bukuzankahe ukuzahariya online ushanga nawe bine business zizo bari gukora ki ezo kushanga nibakora konka tuwaraba mu process yenyene yitwa gamba nimbo barayinsinse bagine obata bagine timma office bagine ningata bagine nibazitwaza bata konkushanga abantu bayiheya kwereza sente kandi bije bagumana bakora ki nabo ninjano baba katogo tozo mbugaza amateka ni musinga kubatayine office kugira ngo yabire ano konga noreba sente zaza hari account zikija zitari zawe ukazikoreza none garoze sente nango no bokuboryaho ukashanga ngo iwe sente zikazari account yawe cyari toryaho wimuko mukasheshe papo washanga kamera 50 utatu nitekateka na bumbe ntekate kire kiburo bashashura yo kazareka kuzikoreza ezo sente washanga tubari abantu babo batebekanise irakibini nyende cyashogoro cyo ururo tacana nuwanterira hakasente yego yo kazikoreza hati weje ni mana akora mushango ki kaza tuje kuzikoreza ukashanga tinye na birenstireho ati wastira hakazitaho z'umushabire ntazumushabire ukashanga yazitaho umushobe izo sente none kusigarara ako ino mushango gurigere kubaho nkogwe umuntu bamjango akashiye sente kandi zikoreza zikazirye zawe zikaba zitari zawe mukama wa sente kana simpa kanzu mushabire ukakoreza zitari zawe ati ureba ngo niyo sente zazaho ningi wazo mpose kutunga sente zo bakargayo bakakuratera sente z'abantu no kora ki noine kuzibagaruza hati mu negotiating yana jati nyontera mama goba manyantera muci abo nabo kuguza sente mbene kugira ngo aho nikiyaho nana abantu okugira ubushuma bwa ibintu bitari byawe kugira ngo hati sente zitari zawe yo kwacu wazikoresa hati nabo kamba twibire kamba bashabire percentage mpango wihaye mirunde ebiri ezo bakwereza hagwa kashatu almost nzanzenda kucira ezo bakwagwa kashatu nzazirincheho okucira hamagoba bakwihire kwa hazenye hatabona bo nimba mbibe anyway hati nanyenda kurebana na abo boxi abo bito bombyaro twino bwa association bwito kombyaro abakazi bane twino boxi hatabo twantuguza yo sente Niziriye twayeta friend re ningabo nabo bazomanerenda atabo never friend kugira ngo mwine association yanyu ninga shumwine kibina cyanyu numwe guzana sente muno mugira yaguza sente nimba mwendera kandi muka constitution yanyu ninga amateka ganyu ninga byolozi zanyu mwe kabantu ebikubantu bagavanninga ninga shoko mutiro mu operating kugira ngo umuntu mwamha sente ngecho twagamba abinjabo neveringa friend ra kuba numuterera na sente muziherezo umuntu abahereza tiyateka mu magoba ayijagarika nawe yine kuba nagarika kubashashura mbena wogwe yaza kubabuzabuza nawe n'umuntu waramumbaga z'amateka muzamu mutandika kubanje mu sente kandi abahereza sente abako bamwikirizine tarukuzehakana nazumanya abajurizi baruho ninga sho muri mishangano muhandisa nanabe mane baba kuba mu muhireho hati abonana akoreza sente konka hariho nabo abo kuja bakehanditsa bakehanditsa ukashanga nguni na association ne manyo bono bayamba na self project baba manerenda am process
no manerenda nanyenda ngutumureka ahariyo gwene license bariya baba tugete friendly loan ningashi aba self help projects zo mwatandikimwe mwihandikise mwine group yanyu ninga mwine association yanyu ne manywere handikise konka imwe muntu muyamba yambana kugira ngo nanyine sente nazumihereza ishineja mwaza ha interest atiyo interest yo kushaka munongo euro manerenda yumanya to rumanirenda so muri interest yoshimiye kuba yansumishije kubona umwikirizana kugira ngo iwe sente wazu ever friendly mbwe nuko kutwagigamba friendly konkana ko muntu to kumunyaga ngo friendly twanjire to kumunyaga kugira ngo friendly no ine kubana umushashura sente zawe izakuba yakuhira ngene hatka tfikamura mwagwenye hati ninyenda ngutuhandice tukoro handico bkoreka ngo wanguza sente kandi kundahice umisho gaba abeberagiro bashange nkukagabwa ntundire sento mu mateka kandi nempandika iryo mbuteka akamba jang ignorance of the law kuko wakigambe it has no defense so nahandika nkashanga nyona kutereza amageza yana ku hasente nkajiro kuna handikiwe kamara gicirizo kasayininga that will not me my business kubera hike kuriya byakwehindukana kandi wasayininjire then it is your business hati nyenda ndebe omuntu yacengata ngo bahandika ibyashime kwa natambura webere munonga hata ahashongeje yenyene ngo tukutandikira aha friendly burindagano yona nahaba numba mwazo mu contract nawo contract yo kureba harimo ibintu bibiri narimwe bakweta consideration kugira ngo umushi yatwara ki ya leta ki harimo icyo bakweta offer nakwereze cyo wampereze ki twikirizana then acceptance no kuciciriza ibi bintu bishatu kugira ngo bibeberume now hati aha friendly kugira ngo mwaze mu friendly kugira ngo nakwereza sente nakwereza sente nyina ngo jo sigariho ngatwashobora hanga tazaro yante bintu byabitarije timpa yine mukece timpa yitwara tanumpa izorante niza kuzugariza kugira ngo mwashitama mukahandika eke nakwereza sente ko kashi nanye kandi kubika yine naza kuziteka nontera mu tugoba utikine shongo tumiliyoni yawe niza kutera mu emitware 2 ningo mutwara mbaniye nacwamo kashimwe numwikirizana hatuma muri yo numwikirizana turiya friendly muri ya friendly muri yo numwikirizana umwikirizana icyo kubanza mwena gwine kubana umanya ngo umwikirizana mu ryecho tuwamaka tuwamujya ngo shati izi senti niyo kuzitunga takuzakora imishashora tukatwaza kashikanye n'imbuzi yanje umuka nyine pici yanje hari manyati nyoni za kusingira pici yanje ninge mbuzi yanje yuko ndaremo yujo tukwereki ojo tware mbuzi yawe hatu muhandika friendly yanyu muhandika nyoni ikirizana nanaka kumereza sente kubana zingaruza umbwire buti nangono cyo nyote namutisa mu magoba ninga naza kumpereza umutwaro nyote ndi manerenda kunka mwenu ngo muntu watunga emergency we nango nkoreki ngo nkuyambe hati aho mukorendagano yanyu cyo kugira ngo cyazomba handike sente wamanyangu mbashati sentezi cyo kubanza ngicyo wanagume cyo kwandika endagano banomanya sentezi nazo mhizo bariti ibiro byo kwezo rebwa ngo bitekaho hariya hamutwe twaturiya hamwanya guti na guti no kugamba namhereza miliyoni 1 miliyoni 2 nagihereza Eliakima tumanya Capsoni wajumihereza Sister Charity yamereza sentezi naza kushashura umbwire bukwingana buti ameza abiri buri kwezi naza kuba nampereza hoziti buri ninga shuburi sande nakuba nashashura naza kunteramo amagoba gakwingana gati kwariremwa shashura sentezi aho twikirizana ngo ndatwara egariye ndatwara piciye ninga shintware imbuziye yabarwa mushiringi ziti ninga nokerekaho turo open embuzi ninga ati hariya kumukugira ndatware eki konka fuko sononda kuciya musentezo kugira kuma mwakiza kuzezaraga musenteze rinjo kugira tumbwe shikigari kerumu emitware 5 kandi kwapire hati wajuguze 2% aho kwa ndiwo no atakagitwire iwanda gendo guze gari yawe mugendo juguze ungaruze sente zanje kandi ati yakure miyuguza na sente zigakore mishashora wakoreke ngo naza kugitwana warunda abaguzi kandi aguze ampe balance hati kashima na wone naza kuronda abaguzi abararete sente ze ajati gare kuri yari mitware 5 yabona waho naho mitware 3 kanyuka bampe 3 yanje ibindi nifache nabi hati yo kubusingire kintu niyo kutwara overnight bakugira ngo mbene iki kintu cyanachi kusinga ni nkibara mu sente nyingi kusinga izoro kumbanje mbene hati wo kintu mugisha gindo kitwara mu katari uguze kintu cyawe
onshashure sente zanje zayanganya ninguza zayanga kandi natuchukuru mnyomba no wamperize zanje ningashi no bwakumpanchiyeho konga naboneze nabona yukora ki yocherwa konka chance yo kubanza nero mukama w'ikintu okugwasingiro kintu kuba niwe yabanza okukironda musentezo zo kushashura kugira ngo sente zo kushashura mbera mpangwe ji sente zo kushashura dakika ninda za agenda sente zo kushashura kureba ngo nabasa kora hatu zaba manerenda aho niho tugwira abantu batwire ibintu byitu baba bagiga twayongera kubabura hati nawo abamanerenda icyo kubanza twareba ngo manerenda nawe ine kubikirizine nawe mwikirizana kandi kugira ngo agreement yanyu y'umwaza gukora mwikirizana ha sente natwara sente zuru kwingana ki miliyoni 5 kune natwara miliyoni 5 interest ne yazingahe ya 30%. aha so icyo mu mateka shano mu mwaka okay hati percentage mwire esheme ko iriyo mateka nambone cicicwata abamanerenda munoga kugira ngo umutwara wa mutiza mu percentage ya higuru mukakite ko mu ndagano mwazo mukota nakusinga aho kuba interest yo no mu charging ati yari mu machi mateka nane izo baru wamuguza mu sente mwashanga ngo license yawe kaba yahwireho tuwagira renewing hati ncumasa ngo niyo umurugo kandi ukora irigare ukando ukora umukwenda amateka gwe naye nani munyaga no mushashura sente hati numuzo mu mateka nabo bamuvunana konka kandi hati niyo kumukuzo mu mateka kurugero muramuzo ko arukusharamu naje ata akashiwe kandi sente zeye basa kumubonereza mu byo karera license yawe maybe twagisharaho ningashi noza kubore kiro ahubwo nayo hariyo na kuri mino case zinde zikuba ziriyo ezikubasa kumukwata kugira ngo ya operate ngatine ki atine license hati ejo ndagano nayo mwana mugikora no kureba ngo icyo kubanza mwamwikirizine tine ubaje matino ubakaka umuntu yayekundire kuzo muri endagano enebero byo kwezi biruho nibyeyereka obwazu kwa interest nage naza kugishashurati nanakwaremwa kushashura mwikirizana aha charge iyo ruza kutekamo in advance mu gikirizana kugira ngo mbene sente nakwita sikuremwa kuzishashura warakoro tunoti haza abantu binjo kwanje ngo bakora agreement ngo arondo muto kumushashura sente abura kuko sati iteka ryo ndiyereka ngo sente karukubura yozo umuriyo umukitongore cyo kwandikisa ki abamanerenda baba umura Uganda Microfinance Regulatory Authority kugira ngo je nyo muntu ogwa katwara sente kandi ashimiye kubana ninzishashura mbwe namburire tingushashura sente ese baziha aho benda ngo bwire burenge hati yonoza office ye yaba in account ese tuziko tuzumutera nkahi yoziteka account yabamanerenda iyo bakubana no ba operating jiraho amanerenda shuvukosa shimiye kuba ineki office himwe akora agreement ko kandi no kara ngo muyikirizana na hamusingo nasinga ekintu ikibanja cyanje nicyo natekayo uko kusinga ko musingo gwanje yabayine abo kumwemerera naba nabamanya kutakisika ababo ari kureba endagano nayampa miliyoni 5 konka ayoreka ngo namuguze kibanja cha miliyoni 10 niza bari yo kushashure sente agaraka mburura hata muherwa izoba bihendero mu mbuga z'amateka hata ho ninja kubizo atigimishango yenyine twazanta kugira ngo atakahandika ati uko situkubisayininga konki wicheza kusayininga nko muntu waguze kibanja cyawe no waguze kibanja no waguze kibanja mwazo mu mateka nabasa kwarazo shanga ikibanja cyawe yacu kutwaraho nangwa nawo mushanga yacu transferinga ikibanja wamukorera za transfer forms wamtransferingira itaka ryawe kandi umazima garugo ikabiri manereni hatari yaho kwaguza mu butikizana hata baramuzubongera kucondoza ubujurizo buruhono bugamba ki ubwo muntu agumutanyangariza abantu atwire natwara ki natwara banje by'abantu ari kubiyangwa ariyo na hora sente kandi atariyo nabitwara dakika zo mwenzo zanyirukandireho twaza kumuraho kace banywana bituzo mutuma bo bashobozi okugaruka hansa kwantendera hanshongeji endagano yo kweguruzaho sente nebane shake byo kutekwa ko beyine na noko yine kwa notekwa ko bicenga katumure nitugaruka Nehinda
with DSTV, and we'll show up by giving you more incredible entertainment. Well, that's it for me. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. What a day he's having! There's nothing better than putting a little bit in, but getting a lot out. The brothers-in-law just got to town. Relax, everybody. I'm here. I've heard good things about you. Don't let me down. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV. Look out for StarTimes Solar to unwrap your lighting and entertainment experience this Christmas. At only 700 shillings daily charge, get yourself a StarTimes S50 that comes with lighting, phone charging, strong lithium battery, radio with a flash port, and a Bluetooth speaker. For more entertainment needs, get yourself a StarTimes S130 that comes with an extra 32-inch TV screen and 2 years free StarTimes subscription. StarTimes Solar, more than just solar. bari mnonga iwo kirinitwe twine aba Sting echo kunywa kirungi mnonga ekiri kugaruza mwamani okakora emirimo yawe kurungi mnonga tine cyo yekwasize reka kuremwe emirimo yawe kama bawe reka kuremwe emirimo yahaka ngabo kwa no hurura we na eto kwehurura je no guya to connectingire kose cyo kunywa echaba Sting a life switched on obase okugira amani na no kukora je twine abachiboga School of Nursing and Midwifery abantu bashangwa omuri Kiboga nabone bajanga twara umwana wawe bamushomese ubunasi no buzarisa abo kweje nemirimo erikwatwa hengaro kandi eri kugumaho mpaka abo kwanti tuzara n'abariyo bazarwa nibisha kuzara so abantu bashangwa omuri Kiboga kandi bajanga bineza bursaries already batandikiro kuhandika edachikeji ahabwa bursaries nabwo cyo basa kubaronda esimu zabo nzirabaho screen oscope reho base okubaterra nabashanga muri Kiboga kandi muri masindi basaguza offices zabo aha radio 7 noja kwa notunga byona ebirukutiraho kandi omwana natahwengara habyari gukora babwe bari kwatanisana n'irwaro erya Kiboga hospital Bueno kwe kandujeyo kanga cyo mjenyi witu Eliakim Capson atumanya umunyabiragiro kandi ayo natangaza akutwine kubana tandike ndagano ezo kwehoreza ho sente mwene ndiyangweza hasi twabatwaza mutiri mwene hatwaza kuzarengo orwa muheru orwaza banka na za sako nintekateka ngwabo nubagwa omukitano cyo kimwe nabate papara kankugambire kimwe biro bishatu munani rero ine kushomora ujungu kurgamtwe bakabigerera manya interest rero manya kuzara kore mozugarro mbiro bishatu rero mabya ngeno shomuhura washoberwa nibihe ebiri important ebitine kuba kumanya then nabwanyuma tukamangwenda gane itwatahamu eri okay webere mnonga ate ahashongeje nyine eza banka na sako nangwa banke nyingi ninga na sako nibabino abakweta nka loans office ningashi ori ini charge wa loan yawe jo cyo maze papara babikuretera ubwo banza buze niwe orabori loans officer wanje ningashi ni orabe no gukora hashonga zanje kugira ngo papara abikutondora ataka kutera kasta signinga hariya abantu bategase manya kandi simutera no signinga hiya tekariya kacumu so mwe nimwe tubagambira kugira ngo obisho omubuze interest yanje
ninza kuba nishashura zingahe anyereke nahe handikire yakwereka yandikire kana waje kwandikira hariya kapapura mu rubaju interest noza kuba no shashureje mu mwaka ningashi omukwezi aha buri kwezi nza kuba ntukushara sente zukwingana ziti principal net interest net ezo nizo shonga nkuru ezo ine kumanya no manya kumwe mwapa milioni 10 arizo kumanya ngo bakwiyeho za insurance manyeza kizo zona kuzumanyaze bakazukutondora ryo ukazetegereza iyo no kuronda rono mu banka yo kuza kuyamuroni yetegereza interest ne yazingahe namanya kumanya interest principal yo muzezingo omusingo gwanje nici nahabaho ki nabatashashwire mu bwiri ningashi no gwere kwingana cyo bunshime kwa shishoro ezo nizo shonga nkuru otaka sayiningire ebe papara bihandikire byo mu rujungu byotashoborekerwa kugira ngo base gukora ki oyozo kora akakutunga rone nahari yaba bari no bemerera kugira ngo iyo garanta niyo rero za kusayininga agreement mani no wayo committing nga garanta koko za kushoma ubwakurizo bwabo iyo garanta bakugira ngo niwe no vunazi wogora ngo sente zakora ki zashashurwa adushanga bagaranta ne babakwata no bagira ngo manya batwatire ki nyinarire sente koko shanga omu contract you asayiningire empapara biwatire ho mukono bikane bugira ngo iyo sente niyo ruzishashura yaheza kuremwa niyo rushashura sente hati oshanga kandi uriyo reda ina mabanja baremba muronda ati utoyini ibanja to bani bakora ki baba niyo baronda mbena naho no kwetegereza iwe nkagarante byo riyo no sayiningira nici interest ne yazinga sente tushime kwa ntushashura mbwire ki aha naka kuko akorembwa kushashura hakaba ukikaye no musingo ebyo nize shonga nkuru ezo ine kureba na nubwire ubu wasayiningira agreement yawe kugira ngo agreement wagitaha mu bwire bukwingana buti ne ya sente zino kubana zahari accountage kugira ngo esente account y'wagamba niyo bazitekaho kandi zo sente zuwatunga harona ngo abandi byo kuzereta mu ngaruka zwa office harona nabandi bokushanga ngo barya rono bantu babiri bakwatanise bigora ka joint account akora n'umushango nani ngupandoringa gugo kikecho oshanga abantu bakwatanisa kurya rono abantu babiri konko obikiza kurya rono abantu babiri hati sente bazicanoringa baziteka account etariyo uriya na wazhabye hati niyo ine kwetegereza munonga kugira ngo kumwena kumwemero basiginitore mwikirizana nangu iyo no mwachukora babiri mwine mbasakora memorandum of understanding mujiteko mu banka twikirizana nza kwigura joint account ubwo naza kutwara hwezi ninza kutwara hwezi bena twateka yo musingo muri kugira ngo iyo na understanding yuko yine no muntu mwine kora mwabikora mwabitekaho nango no gwako baragaranta kugira ngo garantogu nakwe twikirizana ninza nuwara garanta ko kana naza kutwara sente ziti izo sente warije kushashura icyo cyandiko nacyo mukikora mukitekayo kugira ngo haka kwa kuruzo kona iyo kahandike ukateke ngahi hadi nyamba niye naza kwihayo sente miliyoni 8 kongani nza kukoresa hitano konko bwasigaranye ndakubuhereza mutahi wanje so ogo mutahi wanje nimbasa kumureta nko kunyemerera konka siga namanyisa banka mu mbihandiko mwine memorandum of understanding iwe nawe yo kwereka ngo sentes yazugura konko nawe naza kutwara hwezi ningano zo kumuhereza ha accountezi nawe nakushashure zazo njye ntari mwine koresa ogo loans officer wanye ningashi officer wo kwa batireho kubana nuwari kuza kwa police ngira loan ebyo namubyebuzaho watakikiriza bujya ngo yenda sente zaho nawo ukikano sayininge papura arebe ndo bakuchira kuteka social media batekaho umuntu uko advertising aroni na noru kubanje uko advertising aroni eja wena smart ka sister charity rero rukubanja ushanga wena ari nkechko mwene kugira ngo iyo muntu yija naenda na noza kurya roni rebe kango menya ngo ize sente tizabushanyine kuzishashura utakazirebaho no gateka ngo nezabusha no yine kuzishashura mbene ndekora ngo wayetegereze be papura nangwa nuko kuboriyaho keka ngamoje sente zikanta kazenze utakabisa ininge papura ako kuko butabisa ininge tubakuzi kuteraho washiko kecanga moti ukagira uta atinza kusayininga papura ebyo rone tubakuzi kuhereza mbweni yetegereze ndagano yawe yoriyo no ukora ebya banka tora byo babihandikira umujungu kandi abo utakubiyetegereza mu rujungu no bashaba banka bakore translation urimo rwo kwetegereza bo bakora certificate of translation yo kwereka ngo bakabikushobora bagikora cyo certificate bambaho copy n'ingano bakugisigaza bana bako copy bana bagisigaza ngana bwira bako copy already you no ndasente no wabyetegereza ejo copy yo nobari kubane yamba kugira ngo mwaza kuzo mukoti okaje tunyonka nta kubimanyitse ndabyetegereza tubakabimpa mu rujungu baje ngo gashi umuntu ko wagire kusayininga
kahabiraho kuvunura certificate kanjije koreka ukakuvunura kandi ukabisayininga bwe n'ibintu byo nabirone bahamwe cyo provision erho yo kugira ngo umuntu bamutranslating nano mu mateka go nago kuba noza mu bantu babakora isendagano umuntu yatakumanya rujungu endagano gikozere umurujungu hati kumukushiko mukoti umuntu especially nkabo kutega h'icinku hati umuntu nateye icinku kimasa ngutakuma kwandika mwana waje kumanya kwandika kintu natakabishoma no mu rujungu hati iwo barakumutera hoki ejo certificate of transition yako mukoti nakuchalenginga aho kwari areba kweta illiteracy act mune itekere kuyamba abantu abatarashomere ebye byo rujungu niwo mukunshoborera bakangira ngo yaki kandi hati bakutera niyo bakutera kasta kuteke chingu muteke chingu atoshange ibintu byo no ukora utabiyetegereza atecho nacho no kushomesa abantu kugira ngo utabiyetegereza bagambere bakuvunurire koresa munongo gwe ubakoreza nkaroni officer wawe bakugira ngo gunori na processing papara zawe ibintu mushoboreje utakaza hamana kugira ngo noyenda sento mwana bakumubinga agataka kanje baza katwara ntakashashire ukashika no signinga ipapara ibintu bana bikora ki nebikomana cyo mwana bamanerenda utakaza ha pressure yo kugira ngo noyenda sento manerenda akakusayiningisa ukuwaguza ki okuwaguzita kariya okuwaguze ibintu byawe bantu ryo mudakika yiti ya muhero mbwene generale endagano ine kubeine eki neki turukhendera bene yarengorwa hansi abane ya higuru abane ya banko abane y'ubuntu we bari mnonga buri khendera endagano cyo kubanza endagano shimye kuba nizo beri wajikoriremu endagano shimye kuba ine owagura no waguza mwena mwikirizine endagano ishimye kuba ine sente nizingana ki ezindi yo ninguza ninza kuzishashuranta ninza kuzishashurira mbwire bukwingana ki interest nizinga ebe bintu nibikuru munonga bishimye kuba nibiza omundagano izoba eri wakora mwendagano omwanya gumwagikoreraho sente zuwiyaho umuntu okora azishashure na interest yo kuza kutekamu na waba ino musingo na no musingo guwatamu deno za kuzishashura na mbwire ki ebyo nebintu bikuru munonga ebishimye kuba biri omundagano eyo no ukora urukweguzo mu sente utakakora endagano etari yo kuguza sente ukaje ndio ninguze ente yanje ndio ninguza piki yanje ndio ninguza motoka yanje umuntu kamusayinigire papura ejo nejande kuteganisa nyensya umuntu natware ibintu byawe kandi wabire ryo no ukora ki wabire uriyo no yiguza sente umbugufu ebyo ibintu bishemerire kuba biri omundagano kugira ngo umuntu ashimye kuba ebe bintu ebyo bishimye kuba n'ibintu bikuru munonga aharire ngo rwona ekindi bamanerenda kugira ngo bine license n'ikintu kikuru munonga kandi license ejo wajiru renewinga ya ubirebwayo mwaka gwaho ekabaho yaba renewed tukubete shomena na biro byo kwezi bya license no za kushanganika yo mwako gwahwire ninge myaka ibire nyuma kungare na operatinga manerending na interest no kujumanyaje kumano manyangu interest yinde kubano charge ngo muntu ni interest eri kwikiriza uwo mateka mbani yo no manyangu niyo interest eyimukiza nawo then ndijo shonga kuri inzire nimbugana umubantu oshango muntu we akasayininga papara hari atibiza mu sente asigaho mwanya atijize mu sente reba kubaza kusayininga papara sente zazagireho hariya tariya cyo mbata hezga kwenda hand haji ziri ombigambo na umushura kwerera miliyoni 2 zibezeho miliyoni 2 reba ngo ubwanya bwaho yo atakabari miliyoni 2 agatekaho hengo mishiziga miliyoni 12 mwene izo nishonga kuri kugira ngo esende mwazihandiko mbigambo mwazihandiko mushura kandi reba mutasigaro kanya ko koraki ko kwija kugitamu gitamu editional hata abantu bakego kutukopa signs bakego kutukopa endanga muntu zitu ntubatwahire yo photocopy zitu karum bankana nahandi mbwenu kuba kuchikora huntari sign bakajikopora hari bakajikora umuntu akarye sento mwizina ryanje hata hoho umuntu ari kweguza sente nimba ni mutunganta ninga tukayahura tutangogwa akazirya ningo kutuwe yaziri ati noreba nyonga kora ho police hariho ikitongore ekiba kweta forensics police cyo kuchondoza ebihandiko kuhamya ngo eje mpandika ne ya sister charity eje mpandika ne ya Eliakim ibyo mbabite ko mu mashini babite ko mu mashini waza watugeje mshango kitwara police za forgery ujotije ndanga muntu baka emine sign yanje bakagifojinga hatu bo bazankahi baza kuriya batandika kuchondoza bashanga ngo bakagifojinga atomshango kukurgaho bamteka umshango wa kuri mino maybe nabwo twenda no kumanyisa abebembezi bebyanga
abembeze biyanga ba LC1 LC2 LC3 imwe kuchera kusayiningira abantu endagano mutaka orebwe ngu abantu mwabashobora nangwa nabandi bacakojunisa n'abakuru b'amadini bo nabo abebembeze umwe n'umuti yakwishikira rukwendo buhabuzi rebuka mwamushobora amazima wamugambere cyurico atakasinjiro gwa kasingiro ri akakwata okusente aka evanja kashanga iwe nkachiyamani bono basayininjiro sisa charite yija wamusayininjira guri yaguze cyo banjaci ningashi yaguza sente na banka kuyija nico cyumbu mwe kugira ngo imwe bebembezi kandi mutaka ni mwaza kondanisa abantu mureko ngo abantu mwabashobora bishikanje naho nahura witness wena atari mukuru aba witness naho bakareba wabaruho urukwereza sente nawe asayini ngo bene witness nani muhereza sente ziti yansingireki nawo mwina n'abajuzi kugira ngo bakora ki nabo basayininga ahandaga nejo akire komwe nakabisinsi neriza wananyita konka akatenderera aha Eliakim Capson umunyabrazil we anatutangaza nshongeji nabantu cyo butunji charity omuhereza program nehendera sheshatu katwakire bisinsi mwe nabantu kubahereze namba yesima awakwasa kubana 0 0 mushanju 8 5 00 0 mushanju 8 5 5 00 kokubene cyubuzo no